Niguo ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu cia wili wa masaa ma Afrika ya umeloni wa sua masaa mailuma kumanyithia kila cha kitika muno vaile mbetani itu ya ukamba na ndi iyonde umundi ni wa kwambililia matukuni miongo ili na muonza mwai wa keli mwaka wa ngili ili na miongo ili na itatu tunena ni kwesela ili itatu kenda imu itano namba ya utumani mukuve vatendivi uyambia na Ndeto TV na ndini wa mitandao itu ya kumukanilie Facebook ni Mutongwe TV na ndini wa Twitter @Mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi Wa Mauvoo. Semba vaya ndini wa mutandao wa YouTube ni Mutongwe TV /FM official na tu imwe kwa imwe kana live ti watumani wa kuvau yulwa Mauvoo na wethiwa ndi unengelelia ndatika kauta siokete tuambe kuona amwe kati watatu manengete wito alatukumbanisye ni vamwe na atongo ima kanisa na ma uteti kuendea kuliana na ndosi ya muvai umwe. Silikali tethesya wao ni masaku ni winge vie enende metamboka miendo miasa kumanda kiwo. Itina wa Mutongwe TV kumulika ngewa ya siana inya inavinyiwe ninza kuya mwingi nisi atetheka. Na MC ya watala Jackson Daka kwenda atongo imakwata ne mathukume mwenendi. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyidie ni tawerasas kithuku wa NZOMO na ke Teresia Mwende aliola Mauvoo kwanzia ya meko na tuyambia ngewa nda tumenengete uitonekana unenania wa kwetikilia anduma muvai umwe kuseuvya ngwatani oyo ni wende kukwata mwaki kila muthenya enende ndongo cia makanisa na cia kiuteti siile anavyo na maundu ma LGBTQ kwa wa oyimituki wa kuleana na maundu kana kuleana na uti wa koti wa Supreme wa kumanenga uthei andu maseuvya ngwatanio ni mwene kibila wa nzama ya mia mbungeni ya kaunti ya Makueni na ulani MC ya wa Elima Jonathan Muthoka na vala ukuweta kana uwithi upathukanu na mia ya nthi pamwe na mia ya ngai na vala waweta kana tambunge nimeo vania siekalo cia kwikia mia ya kuleana vyo na unenania kana kindu chonde kiukonia kana LGBTQ kale buchalo wa mutunga nukutwambisa Vilingi wa Mauvoo. Etina wa koti wa yulu kwitekelia na kunengo thasio andu ala memitwe ya kwenda na kimevae ukesa kwithia mundu ume ni kwendana na mundu ume na mundu muka kienda na mundu mukangi na kuvikia kumanana kimwe andu ala mabatisitwe yuta LGBTQ kanisa na ndongo ine siende na utheukia koti kwa kila meweta taitulite miao ya kindini ya nthino vambungeni ya Makueni mwene kivila wa kamiti ile ni ukonya maundu ma kimeo na ingi MC wa Elima Jonathan Muthoka ni umane undu na vala waweta kana wothothewe ni nthi cia nza ile ite mituo mesio kana sivangie kwananga nthi ya Kenya ile tu yina mituo mesio na miungamo mesio ya kindini andiko no nungai utonya kumba mundume na icio kamwe endoke kale na mundume kenthe ndae kale na mundume endha mombiye mundume kale nayo yake thakani kana mwandani wa Eden indila we ni mundume ne kwenda mapenzi aya ndio mwete mundu muka na mombe na onganzi tofauti na ila siake yuki chandu kwaje no masya na maime na onganzi ilo ndum kiutu kielewa sio kozo kwa ndu mana ku western world ni kwenda mo maingwa ethics na maingwa moral standards. MCA une waweta kana va Kenya ingi mia ni lete andu ma muthemba ukutwana na va ikoti uvitukithia mutwano wa mundu ume kwa mundu ume kana mundu muka kwa mundu muka na vala waweta kana no kuthacha muswada kana petition thini wa mbunge ya kaunti ya Makueni kuleana na undu akienda musumbi William Ruto kumina undu na kukuna mungu andu ma muthemba u Kenya o vamwe na unenanya ula uwetekana ta witha utonyo manenga uthasio andu na ala mesikanie ta LGBTQ kuhusu pambunge kana kuhusu miao ya Kenya 80% yumitwe Bibiliani na ni advocate ya good living standards paingwa bandu na bamwe pena clause ya Kenya ikwazia ati mundume akomena mundume kana mundu muka akomena mundu muka one marriage wake na nindekwe na sheria hizo kwa registrar my register marriage ya mundume na mundume kana mundu muka kiuchome kukuna ndisi mumetiva nundu mia ya wake na itikila na nyenguli ya serikali wa Kenya mundu utongowe ni his excellency President William Samoei Ruto ulana ni professing Christian na nula utongowe tongoza mbo yake labantu kono Museveni wiki anange kozo kwetwa ati wa LGBT
na tuungamata kanisa endane kwendo tongwecha ya kanisa ona aslamu malani take ndukicha ushoga paingwa muitikila nikikoki. Kwa hivyo mimi nasema sisi kama kaunti Makueni sasa nikiingia upande mwingine yani kanandi liko pande onge wa kiemea ya Makueni ni tu kuikalandi taninye mutongwe wa committee ya Legal Affairs Park bungeni ni kanatwete muswada bungeni ithita kaunti ya Makueni tuleane kozokozozu. Caleb Chalo, Mutongwe TV, Vilingi Wa Mauvoo, kumava kaunti ya Makueni. Na indi maundu asuma LGBTQ nimo maende kunena ni kwa oyu ndongo inosiende na kuleana na maundu ma muthemba ucio ndie sina kutawe mwene ndi woni waku ni wiva itina wa koti munene wina ukumu wa Supreme kwa asyakana no makaseuvya ngwatanio indi nduna asyakana ni wetikilitie maundu asuma ende na indi no sio kaila wanesa ni manetikile kuseuvya ngwatanio yo withwa mena ngwatanio indi ti koti wina asya ni wekia tik maundu asuma ende ete woni waku ngosoma twende na Mauvoo thina munene wa kiwuni wende na kwikumbila ene kaunti ya Masaku vala yu aingimo meulasimika kulate kiwukundo kuasa na ala me tauni kukithoa kwa mathoa me iulu muno thina uo wiwetwa ta umanitwe na mbua nini ile na kusiwe na kutuma mbosi na masilanga ingalavyu nikumana na ki vala serikali ya kaunti ya Masaku yendeka himande usungi wana kumeta na enendi Daniel Mwongela na kio cha enendi ma Masaku. Ina wa kukosa kiwunu ende na kuikalila enendi sio nisi kivothokanyo va kauntini ya Masaku. Nondo yube kalu sianone ukethia sukulu siethira thambite. Ona ingia andu eme kwa mananza na mundu ndethi kuwa kiwu kya silingi yana na kendo akomie siano. Va musini wa Masaku enendi alame kala isio nisi Kariobangi, Katoloni, Mujini, Migwani, Kathemboni, katiwa isio ingi ila siva maila simiga kuthoa kiwu kwa mathoa me yulu muno vala yu mutungi ute katiwa silingi miongo na ngina silingi yana ukilama tena mwikio nacho. Ni kiwu kina mwei na karibu sumwa tutakwata kiwu ba na kiwu kila tukwete wa Kariobangi ni kiwu kina kikopyo ona kinge tutetse kola kiuma nondo mundu nukwena mbeza ndeba ndo tatapa kiwu na kwe mundu taboti mutungi kwe andu mena family yoko matume ametungi itatu kwa muthenya na uchumi wa ba wenthe muno pai mundu tonya kwata mbeza isu ni sianduani enende maende na kuina wathi usu wa ukosa kiwu aingimo mailasimika utambuka masaa maingi na walani wa kisomo ketha wi muisioni wa kulikilwa na ba ni bonda ba kiwu na kiwu tiuka tikethia mitungi 30 mbe witu tukauta kwacha na wiyo ukethia ona tisa ubikiwa saa 6 tukie kwacha saa 12 kwa utu ina thina ona ba kwa ng'ombe na bo kiwu ni kithelile piu pai kiwu ng'ombe ciuka ikalika ikakita kwa mianthini ng'ombe itonyonya mitungi ile na itho ina ng'ombe 20 kwa hesabu mbeza isu niti thina muno nundu ng'ombe tanyite kiwu ndikala kuinyeki kuichao titenge mio silangeno kuune kuja serikali matutoboya ndoi kana matwete water tank nikenda tonondo tiungithia ng'ombe sito UN ndia maika ile serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvia wa kiwu na ungithe wa miunda kuma manthia nzia ya mituki ya kwamba umovosia kuma thinani mbua itanaua nundu yu walani wa kisomo nutona ulikilwa na indo ikaendea na kwasya thayu tuina kiwu tina thina mwingi muno wa kiwu kwa une muturo no tutethia inywe ukethia nitakwata kiwu nitaendea na ukwata kiwu kulati kuwa kiwu ti wa mutungi silingi 30 kwa ute yo golia serikali okwa ndaiya mututethesie na utumanthi o kiwu okwa mituki nondo yube kalu sianone ukethia sukulu siethira thambite iti ungaramika kuwa kiwu nondo niti tiumia mbesa ya kuwa kiwu kana ti mantha mutu usutiwa thina tina gwo kuilumia tio yuba bikie ningi no tuikira uya ng'ombe kiwu na mutungi silingi 30 ng'ombe mbo yuwe na ng'ombe itatu ta yini silingi 900 ila no sio ni kwete no sio na ile wa mutu ni uya ng'ombe kana ni wa mutu wewe bena thinoso kwa umundu laibu tono wasaidia ndailo utusaidia kwa une tukulia county government ya Masaku itwete kiwu na mituki undu batonyekana nundu serikali ebo ko undu witu nuti tukuna kula tandu alangi na eba kiwu ni kinini kula chuma twete kiwu kona maloli nundu itweka undu wanangi alangi meka
Ono uyovo Minister muveani wa kiwu Catherine Mutanu ethi tunda kulia enende ala mena ndovoi kuna eja kiwu kwa enende maukwati munini usilikali ende na umantha usungi wa thino ula wende na ikumbela isio siwi kwa nionthi ya Kenya kumana na mbua nini ile na kusiwe thino wa kiwu wende na ikalila enende ba musini wa Masaku na maithiluko mawo wala usilikali ya kaunti ya Masaku yende na ukulwa kumantha nzia ya mituki ya uthinikia thino nikenda kumetana enende na indosio. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masaku. Ni muvea muno ndani na twikwatika na serikali ni ukiwa kio cha enende Masaku na kwamba kumanda usungi nitwese mbua yenavikia kuwa nesa indi nitwese serikali na yono yike undu enende makamba kwetano nundu Masaku kwina thina wa kiwu na ti Masaku kuoka ukamba itina wa Mutongwe TV kumuleka ngewa ya siana inya kuma chulungwa mwingi central county ya Kitui na ila inavinyewe muno ninza itina wa nyamasyo kuitia na usowe na kuthi nthukuma yu nisiatetheka na leu wa utethio kuma ofisini wa ndongwe ya aka county ni isu mwandu Irene Muthoni Kasalu tanzemwe ya kuitangia kuma na naiwa ila imakwete bathuku ki ana kivu wa kisio ki mwikali muisioni ni wakathi ya itambia yeye aikulia enende alama kwenda utethio maka kuna livoti maofisini alama ilete nikenda makakwata utethio Lina Musangi ni withetwe ati ngewa ino ayu ni watu mbanisio kwa withia itina wakamemeka kama bisa kamutongo ikutambuka sokoni wa Kiulungwa na kukuete yangewa ya mwaitu mwe na ulaye tumaki alimamuti siana inya na maya mumbiri na mwaitu ukwithiwa na vinyikita muno ninza uvamwana siana yuwe na kindu kia kutane itina wakukwata uteithio wa leu wauzi anechinu kazi wio nena nacho nesa siakwata kebesino ke sia leo kwata sioke kwisela ofisini wa women representative wa county ya Kitui mwandu Irene Kasalu mwaitu uyu ni wakwata uteithio wa leo muthemba wa mbemba mboso musele mauta mako ya savuni kati wa siendo ingi hamba wewe angusha inenge we mwaitu uni wawetakana itu ama kene maindie kumanza we kithitoni kia kutethesya siana iyo valambikia yu matakwatikana simoni kwa ilungu ya mbewa mwaka umwe na vala isiana isiende na kuumia muno ninza mbikia kuwa kumana na kukosa leu ende nyengo tuongeanga imuvea nikwitha nini notio kana wo wake na mugea na mathina mengi na nabika bandu no kanemwa wasa kwithia numala kibarua nikikwa nguliko goko ya tui ngukoba koba umituo amwe monenge ange mombata na babika bandu na ze yuwe bandu ngito nyotia bana wako ngathi uthu makundu kwasa nedi wana kwa banyomba nyene tuvinge kuto tukwe ni wasaivu saye kumatavya eitu ama kikana ngoo yake ndina wona mo ina mavikie kusioka musi wetho kivalua ni kiaye ithi tuneena zambingi na ithi twatonga muvea women representative ito Irene Kasalu nikumwya kana ngaina mutethi bala wivonze na nitumutunga kivila ningi nondu wakiama kikyake wanengwe ni ngai vinyozu wake wanewe ni ngai sana isiakwa isana chakwa nikete na mathina oumendio manzia siana sio kula mai mekethia na kithiki methe no nyake no nende ona kumasubia wana wo na mena mwanya paloko ulokumbi wala ngunena asioke nyindi nondo nake ona banini munini wa Kivu kisioniki na ula wiki muthelu unathokete mwaitu una kumuthoya leu ni watongia muvea mwandu Irene Kasalu na vala waeleza kana nuna vikie kutoa siana ii sivitali usini kwa DCC andomie sivitali na siana isu siathimwa siethe wateka nonza iyo kana minyoba ikindu kingi na siana sianengwa plums sianengwa uso wa kuongela vinya na twanengwe yiya ni DCC ambia kwa ibindani ino tuivika mandi siana isu siambe kunywa usuru ndi sianengwa liu no zikulumane wengine wathuthi ala mena utonyi maende na kutethesya musi uu wavamwe na ala mena maumo wangi nduani thapena hangi mena ngoo ya ulau ya kutethia anateka musini uko angi me around mavinyi mbaitu tethia na watumia kavinda kako makuli ala mekumbelito ni mathina kivathukanyo mavikie kwiyumilia na kukuna livoti maofisini ma serikali nikenda mavikie kutetheka kwa ala mena mathina tafadhali ndukevingie nyumba
nundu wa thina umaluka ndongo ini sikivathukani ni nenu kwa kila umwe uyukambane wiwa akikamba na umaluka kula kwi ndongo inu kevinge ndukose ikanda ndukayuwae ni kwithia mithenya yo bakunengete veke tumi umaluka anengane thina waku kwa mheshimiwa waitu Irene Kasalu wothu wa mheshimiwa o Balawi mutethesia wa Mwandu Kasalu na ule itongoesya seso yini waweta kana itina wa kukwata wito uu visi uu nonotisiitambea kumutethia mwaitu uu ni kenda kumwitana na nzami tukila itonyekana monzi ni kwithia twiva chulungwa waita ni kwithia ela mheshimiwa Kasalu unakwatia wito uu wa siana ino kana sina nzaa na kana mama no nenda kwivinga nyumba ayuwa enu wanza ni kwithia ena siana siva siana inya na ena siake inya siana sionze ni nyanya na etu make asa kwithia maiva kuvi na mekweta utethio mama oswilo na manyikikana no kwenda kwiita andu mangonzio umwe katuona onesile Balawi na mutavie thina wake na natwa utethio kwa Chief Makenda nake Chief Makenda no natwa ye ripoti hizi kwa mheshimiwa Kasalu na mheshimiwa Kasalu anosa itambia kwa mituki na nasi ambe witu ni mukwana liwono ola Kasalu we mwene umisie ta musei wa Gitui County na musei wa Cholongwa na musei wa Waita aete mama no utethio nikana siani susikeze kumeneza ni uvucho kwa musi uu na valasia na iisa vikia kukwata utethio wa leo kuma ofisini wa Mwandu Irene Kasalu niwe women rep wa Gitui County nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kiulungwa wodi ni Waita mwingia katika kaunti ya Gitui ni Lina Musangi ni muvea muno Musangi na atongoi emele kumanda nzia sia kutua sia kutethesia andu ta aya ala avinyi siana isu kethanu no niengewa isu inegeto ni Lina ningewa ina cheva nayu ngona ni matetheka kuma ofisini wa Mwandu Muthoni Kasalu twisonga na bene kana vena vata munene wa atongwi kukwata na kuthengesia maendeleo na uthukumi kwi mwenendi uwanenwa ni memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku kuma wodini ya Tala na ingi ulani munini wa ndongo ya ala ingi mbungeni ya kaunti eno ya Masaku Jackson Ndaka anena ki aivingwa iseso ya mithenya ile ya kunengane mavalua mako sewa kana birth certificate cha thikila chethi wa mobisini makivu kivaloni cha Tala boni mutesia ni wavika vo na atutumia report Watonye kasi ingi makethiwa mataisa hukuwata mavalua masiana sio kusiawa kicha kusiwa muthanyani wa umuthi vala MC wa wadi ya Tala Matungulu Jackson Ndaka wethiwa ivingwa isasa mithenya ile ya kunengane mavalua ya kuasiai aiweta kana singi ni methire makwamite kukwata mavalua yani kukosa maundu kivathukanyo ama vikiana mavingi sana gukua ivinda ya samaisa kukwata mavalua ya nethiwa nina unenania na ala mandikithasia birth certificate ma ofisini mwa Masaku atwaikiania baatala nitwitha bandu ba mitheneli umuthi wa kwambililia matuku 27 na oni wakili matuku 28 nundu pa umuthi tuna asia ingi mena siana cia maskulu siana si standard 8 na ingi si form 4 na ingi si grade 1 na ingi si junior secondary school na nisithitwa asima itheneka muno nundu birth certificate metagwa ngili mwa maana 5 malatilwe Masaku itambia iya weta kana ikato yawe kila mwaka na kana nikelo kimwe cha kutethesia kuthengesia mawatho make kwi mwene nthi aiweta ngikana nukwenda na uthukuma mwamba na tongo yonthe asakue kwikithikana mwene nthi ni wakwata uthukumi na maendeleo ndibisakua ndimetia kura ina meye service simwe ngatatana bina ngathengesia ba na kwi muthanane wa umuthi niwone thana thengesia birth certificate ba nikena ngethe ondie kugo kila mwaka kosa mithenya teli nikenanga ulanga asiai na kunimakwa makura ngalama na ndika chuti kwata ntwingwatanio muno na serikali witu wa Masaku la na mheshimiwa wa Vinya na mheshimiwa witu wa Matungulu mheshimiwa Mule ko tukeyeka sindu cionthe tingwatanio na ekalima kwa Matala ni makulia la mewa netana makaumila kwa wingi nundu titha tina wendi o mathukuma otondo twa mathite twecha kura amwe maenendela mevikite kukwata mavalua yani malesekana maina ivinda yumu ya kemikalile matena leo mesini yona ingi matena ilo viesi ya kutethesia kusukuma kana kulate mavalua ya kuwasa Jackson Ndaka ulane wewe kiya biti mbingi kumandondo andu maitu matona kukwata certificates nikwithiwa mbesa ila ikwetagwa
andu aingi maisiona na ingi ona nimeukoma na nza kwa meona abandu ba kuosa certificate ma weleu na twitunga mubeano ndwa serikali ni kwithwa Jackson no toye location iwonde amatabetie moke mosa certificate na nenge nisioka certificate si na bitha kukwatikana nundu yito munthi nzaila yikuo na musigi icio kaingetwe 2,500 ndi yoneka na unambe wona mumile nuna kwa nethi ukikisioni ni matabetie na mone metikie mbunesa maumila lakini nengi no mande na usia birth certificates ni siaetwe uobisi wonde ni woka kuku anengi wasija turn up ya ndundu moka yonania kana be thina na we ugo kwina thina nundu kwina nza na kwina challenge kingi muno cha mbesa kini kivikie kutuma ingi mamwika mekala ilungu ya samatena ivandika na mavalua meki vathukanyo mavata na wevata ingi makethi wa maithe ingi wa mauthuku wa kuve nao kwekiria kana maina chilwa ni vinda kana kukosa maundu ala ingi maumatethia tasisia andu mamwika ala meva kwa na nondu tanena no namwe uno na nena namwe na realize kana aingi maina ivande na maina birth certificate kwou niti kwasia kana wethina ula utumite matosa ni wa mbesa na kwindwa poverty level zio yulangu kwou utiasia silikale witu wende na ututhukuma ututhukumite na to focus much na sima muika nundu aingi masiaite lakini they cannot be able to sustain their families. Kumatala matungulu kaundini ya Masaku nyeni tawaboni Mutesia. Ni muvya Mutesia na inde ngewa yake yetu tumandini wa thiumu omu kuve inde ndaendete othiumoni niona mwende na kutuma motumani kuyanana na mauvana niende na kunengelelia abe mundu kwasi ati andu ama muvai umwe methia wa mombitwe mailie uwo kumavata wendi wo no undumwe na kupata andu ama kawaida mayendana akakwa aume usetwa Gabriel makahukuma ngaleko sia kitwi hiyo ni woni wake na ke mundu ngia sema tongo TV ni Peter mwetu kamutei atongoi mamanzie andu kewo kamutei twina thina muno wa kewo cha kangu ni chaivyu aya naende utumani ungi umwangaleko ya YouTube ni wake Albanas mutuko ya sia kindu chu kia ile kuende ya cha aume kwa aume ni kevo kuma lungulweni naende James Musiokinaga akase mimi nasema no ingewa ila ya LBGTQ tuambodhi matukani neziokele tena mauvombe yake Mowau maende maalukete na iwinda na nzeve kwi mowau alama itawe ni mawithululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa sivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Mitiane yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Neto mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumbanzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuwethe kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa 3 na mwei wa 5 nuendeye. Toko ni esimo kwesila. Noti mwanza itano noti. Ile 3 ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda 3 inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals.
Kalibu niende na kumanyithia mbunge ya Senate ni kwithiwa o mituki yimwiki ya kithimini ula unai munene wa NMS musini wa Ilovi General Mohamed Band kusongea makulio yulu wa mitumile ya Ilovi ya sia maendeleo kauntini ya Ilovi thini wa utongo imuvitu itina wa kutia mabilioni mamathie matema ive ona kutwika mbesa siayo ni sia vathitwe sionde ni uvisi wa President Governor Johnson Sakaja umundi avikite mbe wanzama ya mbunge ya wiki wa masavu ni waweta uungua utongoi wake serikali ya Ilovi ni ambie ukwata cheni ndini wa ukolania wa koti ateo ni muyo muito wa mathie ala manati weni serikali mbetu ya county ala maende kumunenga muthenya muasa undu wa kumaiva. Benjamin Mwaka ni wa kuosia kichonde na atumbanisia ingewa. Sakaja Johnson. Governor wa Ilovi Johnson Sakaja no weta county thina utomi wa ukolanya koti kuvikia uthui wa shilingi bilioni 40. Sakaja inena itina kuvika mbe wa komiti ya mbunge ya seneti ya wiki wa masavu na mitumile ya mpesa waweta miei na kuma aliko ofisini kuambia mwaino wambe na wake li county ilikolanya vakuvi milioni ya naimwa kwa muthena zama ya kulonga wanyo Ilovia CRA inengeta county Ilovi musuo wa uthui wa shilingi bilioni 67 kila mwaka. 67 billion. So that is our potential, but in how long? Is it annual by annual? This year's revenue target is 18 billion. The last one, especially when this system came about, was around 8 billion. The highest we've done in the period of devolution has been 12.6 billion. But once, as we're streamlining things in the city and the different streams and the system, we can actually go upwards of 30, 40 billion. In the month of January, February, we've been doing an average of 80 to 100 million every day because of the system. When it's been unstable is when it has gone down, but we've been hitting such high numbers. Governor Sakaja heweta maunduni maambi kwaila na nimeusova usongo unambe ni kuithwa mitlatala ya koti kukola na wa chondoni kimweni nambe ye na itumia nziasya matukwa asya mitandao no kana kuikithia kila shilingi na uwesikie wosiweva na witume kata. Where is this system currently hosted? Who owns it? Number one. Number two, are there commissions being paid to anyone on that new system? So who is collecting revenue for Nairobi as of now? Is it KRA or is it Nairobi Pay, which is owned by the Nairobi City County, where you are the government? Nairobi Pay is owned by the county of Nairobi. We are working with the national government in terms of certain hardware and components of the system, but it is no longer because there was an agreement between Nairobi and KRA which expired. That agreement ended. We've not procured a private entity to collect for us. We are not paying anybody any percentage of commission. It is fully Nairobi Pay. That's the Nairobi system. Ono uyovo kwa na serikali Ilovi mvena mathie ma shilingi bilioni 21 manati woni serikali mbetu vala Governor Johnson Sakaja wathingilila no Soviet nzama mwana kukunikila withianu wa mathie mbe wa kumahiva no weta mathie halama na umanue na uthukuma muvya mwana wa NMS ni lazima mayebwana ofisi wa Mosumbe hula wa service ENMSA mbene. Our legal pending bills in Nairobi County stand at 21 billion shillings. If we pay, that's the only thing we will do. We will not pay a salary, we will not do a road, we will not build a hospital or buy a single tablet. So even for legal bills, we're not paying until they go through that process of verification. Even decretable amounts, we've asked that the committee just say, yes, these are decrees that you must pay, and we've been paying those. Before any shilling is paid, they must be audited because it is very suspicious. And that pending outstanding liability, especially at NMS, and I'm glad the Auditor General affirmed that those ones must be paid under the Executive Office of the President. Mbunge ya seneti mwamba na ofisi wa mwiki wa masavu ni mathana nongi na uthukumi wa NMS uthukumi wa kaunti hii Ilovi mbetu wekwe ukunekeli no kana kuikithia mitumile ya mbese vindani ya Governor onenukie Anne Kananu na olona director munene wa NMS Major General Mohamed Badi. Sakaja hivi kitembe wanza mai kusungia makulio yulwa mitumile ya mbesa sia mwene ndhiva kaunti Ilovi
mwakani wa uthukumi wa 2019 na 2020. And when they were handing over, the NMS was handing over to them, it was also the feeling of myself and also the committee that the NMS should be, there should be a complete forensic audit of the time they were in office. Documentation required for that specific query is not within the custody of those before you here. So we will write to the executive office of the president, we will write to State House and ask for that specific access. We can challenge the IGRTC to look into that matter and give us a report that will go to the Assembly, will come to the Senate on the a legacy report, if something like a legacy report on the transferred functions. Call it a special audit on Nairobi revenue collection through all their systems, including the newest automation that can take us through NMS and another system which was being done. Vilingi Wa Mauvoo kumava bungeni ya Senate musini wa Ilovi. Nitawa Benjamin na mwaka. Ni muvya Ben na tuyuma kitamba siatuthe ukamba atandithia makithanga the wardini ya Thange countini ya Makueni ni matula muti muvya wa usuvi na utavi wa kithanga the countini ii kwa kila maweta tawithitwe umaivithia mbesa mbingi mbewa ila ivitukithitwe mainena itina wa kutwaisia kikalo kimwanya sokoni wa mutitwa ndei na MCA wa ward ii Eric Katumo kumilia kiocho atandithia ni maweta itambia ii ta ematiete mena vaita munini vyu ona ingi kukosa vaita utandithiani uo Kennedy Mulinge ne wafika kikaloni ki na tumbanisha ingi wa kwa withiani Thini wa aktila vitukithio maka muvituko kwa nyandevisi otoviwa kithangathi kaunti ya Makueni ni kana atandithia manthini ma kaunti ya Makueni ma bidhaa ya kithangathi maile kuivasi ningi maana ile kwa kithangathi cha kati wa tani ili na tani itano ndi atandithia mawodi ya Thange sub county ya Kibwezi metata meku video silingi maana atano vama itula mote maofisa mamovu ya kuthinikia maundu ma kithangathi kaunti ni kwa kwitha maithima wito wa kithangathi vamwe na kuongelanya na ula wangalila meutumia kutava kithangathi ki tailete kuiva intanage na twailete kuiva intanage mo mai kwate intanage metulazimithia tuive mbesa ona itebo nthini wa Finance Act ambapo ipo tuonie kindu giki tailete ngali mbingi ila tukua nacio kithangathi na mavia si between 2 to 5 tons per trip twetwa ni maneli lakini twa tuive maana 5 irwe tuisani wai twilia kwatia act niki ila yumetwe ni county government kwa kila ngomwesuva ni mwesuva ni kanda twatie act ile na umiwe na muya olona umiwe na ni azia kuma oyithie twatia mbilo ila yivo na act ila yivo kutria kana kanda ila na matinga la mena 2.2 tons na 5 tons per trip tukaiva maneli thowa umaiteta totheiye kuma silingi ngilio maila manete wa suma kautambe twende wa theiwe tunamokoteta kula kwi director wa muvya uwa otaviwa kithangathi itambe ya kumongelela ndevisi otaviwa kithangathi maiteta tayende kuma kuna kwa kuolo kwati na kwangi ukosa vaita wa viasala vayu maenda muvya ukulelia musivi mauvete na kuwatea maendekithio ma act lama vetu kithisiye tunawasikalo sia public participation mwaka muvitu ofisi wa Sand Conservation uivithie kithangathi kila tukuite lakini timbaka ngali nundu rwiwa tuyapinire na twikuna wia na twamina kuthukuma twiutiilulwa ni kindu ngali imwe ni azia twosetwo na loni na iloni izikwe makwithika ni kwithia wathukuma withi utialilwa na kaindo kaini katesa kuutethia kwou ni tumukulia kwa ndaia mutu isye nikenda withie mwene nthi ni watetheka nundu ila twapiniwa twivithia muno na mwene nthi ula wa kawaida no kuviniwa na withio na ene nthi matatona kwa kanumba cio cia maana nitikwenda kwiva ushuru witu na serikali iti na muguo muno nayo na nitikuigua moyo twiva ushuru kingi ni matu preserve mbuzi isitu cicuvike timwe namo tana wananchi wise kwithia mbuzi ni citu nitasuvia undu bailite na kingi pe mavia tukuame twa makibuthi kibuthi ki thini wa Finance Act kipo na ba yatuosa patitha mundu wa collect revenue
nitukulia bethe mundu wa revenue bau ni kana tweke kwitha na friction na county. MCA wa ward ya thangi Eric Mosioika tumole vigita kikaloni kikwithukise kio chatandithia agweta act itaele kuati wondo ya miniko vitukithio ni enenthi na mbunge ya Makueni vaigweta tokuati ya mitalatala na nzila sielite kwete muthia thina uwa kova na kwa uam andu maitu maile basilingi maneli kwata ni between maneli tanili na tanitano na nicho na mata pia na ntewa na anongo engage andu maitu masant ezo kwenda kwa tena no tuko mazirikali omwe and not only mwingi ne kwethia team no eba ya sant mome ready kuiba ushutu wonde ne kana support ye count moene lakini thina we clause yuke mwe cha between 2 and 5 tons na nita correct nengo engage relatives offices ne to make sure andu maitu kala maile kweba ne maiba kala ngendo no kolia andu maitu namo ne mathuthi maleba mo whether mundu enda kugua mabali matubali a make sure athi kugua matubali na kathi kugua matubali na athi kugua kithangathi kana pandu pala bataile na kila kengi tesobe mazigira tikana ngana zwe ingi ni twaone batoro kukata ando no kugua kithangathi. Ken Mulinge Mutongo TV kumathange kaunti ya Makueni. Serikali nene na ilasi ya kaunti iende kutoa isi milati ya kipathukanio ya miako na kwa ile masoko vena pata munene wa amuika alama tena mawe ya kulika imanisione siaki uvundi na kukwata utuika na umanyi ula wailite kulika maweyani asukati wa angi wetano ni kuma kwa mwene kivila wa imanisio siaki uvundi siaki ene Collins Kaloki kitaka ula waumbula kana utuika ula amuika ame kosa imanisione siaki uvundi nutonya umanenga ivuso ya kukwata mawia na kuyaka ki ukwati. Daniel Mwongela na wasi okethia na iliboti. Chitakandane na Vilingi Wa Mauvoo ni umbulakana waki wa musi munene waki umundi wa Konza City wende na utwaiwa na usilikali akati yende na utwaisi waki wa nomba kwa ene ndima ukwati munini kana affordable housing ila siende na utwaiwa ukamba wa mavuko nivekwithwa Vilingi Wa mena ya mawe kwa muikala mena utuika waki uvundi kutakuikia miwaivo kana plumbing waki wa nomba kana masonary na mautuika angi. Kituminiki ndenda amuika kutumia ivuso yuna kwedi cha imanisione siya kiuvundi nikienda kuyosea mautuika alama ilite na kwetha matona kudika mawiyani asu na kuuneka. Leto need youth maitu mama nekana Kenya wala endete they need skills bama saku tena projects siembwa seba adhereva projects iba konza na projects hizi sionde nsikembwa ini the masons ano mamyako nisemba sini di carpenters mausovya nisemba sini di electrician maiga stima nisemba ini di plumbers maiga kewo na sewage na sio ndese ba masako konza sete na adreva maboko sema sako na moika witu no bothetie makos ama ujuzi uketha neta mendo the less ya white collar degree only tema encourage more matrain we nikenda wethe makwata skills isu whether ni matona benefits kwa projects hizo si kuwape ni masako ningenda umbula kana milati ino ni kwitha ndi unamuno amuika kuma vaile mbetani ya ukamba na lame kwitha mena mautuika asuma kiuvundi undula wenda ona mwasi mejumile muno na kutoasia na sio imanisione sia kiuvundi akweka kwele lukela mawe ya maovisi naziambia thine mwana national government ya zani ecology na zani mwese takonza sete niende nao so this project zia lote the ando maito na iwa tumia maile othi makanengwa skills hizo kavindani kaundenda serikali ya kaunti ya Masaku na atungu yangi kaunti nino kukwata mbausiana ila siumete mesieni ya ukwati munini na ile itarona ulika imanisioni isi ya kiuvundi nikenda ona swito nekweyaka ki ukwati na ndio ni courage nundu aingi na matonde mamayenda lakini whether maina uwezo na weze mesi mingi na problems kuone man courage leaders to emulate that example nikenda wethie siana sitwe cia trainwa alama tena fees matethe wethie siana sitwe cio ndezia kwa skill na momo ikama yumya na mama sisi direction ya TVET ta outlet kana ta yoto no tutethie tena siana sienza ta school ya kwa Momboni engineering and driving school na siana sisi Qatar si United Arab Emirates na ziende na ndo different skills kote encourage na maitu mama kana skills utena zio ndo bandu umelela they know you to even outside kwa usiana sikio bidii
na isomethwe nesa uyo kavindani kala amwika ingi maminite umina masomo imanisioni cia yulu na kukwata mavalu ala mailite indi makana makwa ivinda ya sanundu okosamena ya mawia vanthi ya Kenya na mwangi makelelukila ndawa cia umila na kuelika mitekoni ya ndawa isu. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumava Mumboni, kauntini ya Masako. Ni mubia muno Dani na indi nondo wa masaa atu ivikava ukwa oyu Mauvoo angire mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo na umalite ni na kwasa mwanya uyo ni mende muthenya musio wa kusiawa umundi ku Mutongo ikosewe andu aingi Steven Mwema twinake Koki Josephine na twinake Peter Mutuse wa Maunda na indi DJ Georges asuni maku Mutongo mena birthday umundi na indi ndekulwa ni munyanyo ungi witwa Ani Kitonga ulona ake ukutania muthenya wake wa kusiawa kwa oyu tiwanesa na tethiwe niwe Teresia mwende kwa dula Mauvoo kwanzia ya meko nito ERASTUS kethuku wa NZOMO.